Sound check, sound check. Sound check. Maya payabak po kaya kayungan. Tutana po king kapitang oldo ning oktaba ning Pasko. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan ka niting misa. Pakiabe tala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Seri Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman ding magmasusi king Aldodang Keboytan, the Reverend Father Ryan Sumang. Special intention, Deeds Enito David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Resalina Tolentino and family, Melissa Ann Maniago, Gemma Lumba, Ning Torres, Rainier Martin Macalino, Marriage Encounter. Safe Travel, Oliver Torres and family, at Larry Songko. Para king malalagwang kapaldanan dari, Regan Paul Macalino, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Father Sotero Yutok, Rosel Montemayor, Espiri John Kayanan, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Mark Antonio, at Bianca Marie Santiago. Para king alanagang kapainawan ng Kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Bernardo, Florentino Jr., Rolando, Bonifacio, Democrito, Maria, Rafael, Trinidad, Elizabeth, Salvador, Gelasio, Lebrado death anniversary, Erasmo death anniversary, Victoria, Alvin, at Ting Maldang Kaladwa king Purgatorio. Kinlagyan ng impang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. Maya payabak kaya kaingan po. Itutan ng yan ang kapitunan ng Aldo, ng Oktaba, ng Pasko. At baka tabi bitayang matampang pagmasusyan, sisyan tala parang kasalanan tamo, at anyaran pa mo yung lunos na kapatawaran ng hapong gina. Ginu, ikay babiyate, taganlu, karing tapat patutu, karing makapagmula lamang dapat. Ginu, pangalulo.
Ginoo ikay mumutos karing alagad mong muntala king mabilo kayato at ipanaral de ing maya pabalita karing sablang tao. Kristo pakalulo. Ginoo king lagyo mo kumayat kami at akamtan ing kaligtasan. Ginoo pakalulo. Ing Diyos amay paintutu pakaduluan na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy pam ning lugod, kapamilatan ning labis-labis mong pamamyeking kaya kang grasya, palabungan mo ing bilang ding maniwala kaya ka. Ingatan mo ing pinili mong pamilya, karing sablang mibait pasibay king binyag, ipagkalog mo sana ing biye alang kamatayan. Itinganadon mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. May nga pamulalala ring miyembro na ning konseyo, inyang higit da, ing tepangan dalub, di Pedro at Juan. At inya nga balura king karaniwan lamang taong alang pegaralan. Akilalara kanito, king akayabe na lang Jesus. Dapot ala na lamang malyari nga sabi laban karela, uli na ning kayarap de mismo, ing taong kinayap, at king siping dari Pedro at Juan. Inya inutos na lang mako king sala na ning konseho. At kalwal dari Pedro, misabi-sabi laring miyembro na ning konseho. Ngarang mi kukutnanan, nanong daptan tamo karing taong deti. Balo daring sablang tao keti king Jerusalem, king ilaring dinapat kaniting milagro, at etamo malyaring alingad diti. Ban nalalong mikalat karing tao iting pisasabyan, masanting tantuan na lamong na magsalita kenuman king lagyo ng Jesus. Inyapya payaws dalang lungub pasibayo, at sinabi da karela, king enala magsalita o tuturo, king makananumang paralan, king lagyo ng Jesus. Dapot ngarang may kipat di Pedro at Juan.
Ikayo na mismo'y matul, nung isa nung matulid arap ning Diyos. Ing maminto kami kay kayo, o maminto kay King Diyos. Uling kay malyaring magsalita, tungkol kingigit mi ang pondimdam. Lalo na lang tintuan maigpit ning konseho, at kay bat binulos dala. Alala nga akit asangkan, para parusan dala, uling pupurian dering sablang tao, ang Diyos, uli na ning may palyari. Ing amano ning Ginoo. Pupurian da ka o Ginoo, uling pekibatan mo ko. Omo niya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas ing lugod na at alanganga. Gagawa na akong mayupaya at masikanan ning Ginoo. Yaing babi kaligtasan kanako. Kaya kung pakiramdaman ing masayang kantahan ning tagumpe ding king toldara ding memalen ning Dios. Ing upaya na yang minye tagumpe king kekatang pamakilaban karing kasalang. Kumate nunemye ko bansabian lang depat ning Ginoo. Pero sana akong mabayat ning Ginoo dapot napain tulot ing mate ko. Ibuklat sila ring pasbol ning templo, lungob ko at pasalamat king Ginoo. Iti pasbol ning Ginoo, deta mong makatuliran ilang keti daralan. Ginoo, ikain kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kekang pekibatan, layon mo kong pepagtagumpayan. Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamang tumula, anpon magsaya. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Marcos. Domingo nga ba kamaranon kanita, kay bat ng sinubing Mebi Jesus, pepakit siyang mumuna kang Maria Magdalena, nung keno nala pepalwalan ding 7 demonyo. Pintala na lang Maria Magdalena, ring alagad ng Jesus, at belitana nala. Disna na lang malungkot at manangis. Ere peniwalan inyang dindamda kang Maria Magdalena, king Mabi Jesus, at king pepakit siya kaya. Kibat nanita, pepakit si Jesus, king aliwang paralan, karing adwa, kabang maglakad lang papunta king baryo. Migbalik la Jerusalem, at belitara karing kayabera ing milyari. Dapot erala mo naman peniwalan. Katataw niyan, pepakit si Jesus, karing 10 metong kabang mamangan la. Sebyana nala, uli na ning kayalandang kasalpantayanan, at ning kesyasan dang buntok. At uling elabisang maniwala, karing menakit kaya, kay bat ng sinubing mebye. At sinabi ng Jesus karela, munta kayo, king mabilo kayato, at panaralye ing may pabalita, karing sablang tao. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Ini pong dindamtamo king Ebanghelyo ngeni, balang babyenan babyening summarize. Ing summary na ning
experience darating mialiwang tao, king pangasubi ng maybe ng apong Gino. Mumuna ay Maria Magdalena, yang mumunan dili kay ba't ating kanong aduang alagad. May karanas mo naman king Ingino, Petera, living, pero sinubiyang maybe. At aranasan ding may kiyag ng karela, kapang pauli laking baryo. At katatol yan nga ng San Marcos, pepakit siya naman ng Gino, karing labing metong. Karinya po may pupus, karinya mayari, ing ebanghelyo ng Marcos, siya pimpintaw ng dili ni, anyang instructs na nga pong Gino, deti, ing muntala king mabilog ay hato, at panaral de ing mayap abalita. Pota pong basan may Acts of the Apostles, karin may hakit ing nano pang milyari, kay ba't ning experience na rin alagad, king pangasabi na may biyaning hapong Gino. Ay may natili kare-karela, iting istorya ning pangasabi na may biyaning hapong Gino, nune mira kaya kareng marakal pa, at marakal ameniwala kanini. At aliwa na mo ila-ila, ring may patutu, kaniting karanasan ng Jesus mabiya, nune mera kala pa ring may patutu. At metong nepin po kanyan, i Saulo o later on yang i Pablo ang maging mas matingid ang kasangkapan ng Santa Iglesia king pamipanaral king mayap ng balita ng apong Gino. At siguro ayabe tane po abilang tani sarili tamo nung dagdag tayo kening summary formain at may bilang tamo karing mismong menakit king apong Gino. May kadaliwan na kitang sariling naked eyes. Kasi pureng dating minunang witnesses, ikit da king sarili ng mata, ding naked eyes. Pero later on, ding aliwa, not with their naked eyes, na ikit de ingapong Gino, nune with the eyes of faith. At kabilang tana po kareta. Tayo man ikit ingapong Gino, karing naked eyes tamo. Pero king kapamilatan ning kakatamong mata ning kasalpantayanan, ikit akakit tayo at araranasan. At iya yung kakatang patutuanan at hanggang yun darake ampong kakwento king balang metong. Inyapin po ing kwento ning apong Gino na mabiyaya, misusunduya hanggang yun panahon na iti. Kapamilatan ning Santa Iglesia, ing lupon daring sablang magpatutu, king Jesus mabiyaya. At kabilang tamo po, kareti. Nya, mission tamo po ngini, itamong may karanas, king Jesus mabiyaya, ing isundo tamong darake tayo ni, kukwento tayo ni, karing sabla, lalo na karing pamilya tamo. Amen. Ngayon po, ilapit tala king apong Ginuli sa blatamo kay Duanan, itamong sablang makasaksi o may kasaksi mo naman king Jesus mabiyaya kapamilatan ding mata, ding kaya katamong kasalpantayanan. King balang kay Duanan, nga tamong makibat, Ginu, mula paboren, ding anak mong mamawus keka. Banding pastol mani muna lo king kasalpantayanan at suywandong mit mong lugod ding kawan apig katiwala ng Kristo king karelang pamaningat ipanalangin taking Gino. Baning kabilugan na yato makapagsayaya king kanwanan ning tunay kapayapan ing kapayapan ababyen na mismong Kristo kaya katamo ipanalangin taking Gino. Banding magkasakit tang kapatad, aranasan dang miyalilan tula, ing karelang lungkot, ipanalangin taking Gino. Baning kaya katang komunidad,
mi kakasalpantayanan nyo at tetagan mo nye patuto king pamanyubli ng Mebia Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeniadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Iba, balo mo ring dakal ng pamangailangan, ning kekang balayan, king biye, keti king yato. Pakiramdaman mo kami, at pakibatan mo ring panalangin, ding sablang sasalpantaya keka. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalay kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Ay paming miglalang, pagkaliban mo kesa ng tula, kapamilatan dariting misteryo, ning kaya kaming pangakabos. Pagdala na kesa ng ligaya, ning alang patdoda pa mag-ayin, kaniting sakripisyong may babayo kaya kami. Niting anadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting aldoning Pasko, inyang Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Ing tunay kordero, minalako, king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang ng kaya kaming kamatayan, king pamanyabin ng mebye, linarin at binalik, ing kaya kaming biye. Ulimita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, laralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka.
Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, uninita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, King Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daon, kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minom ko kaniti. Iting kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bay talaga hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, man kita may patawaran na rin kasalanan. Nataniti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inubigo, in kamatayan, in paso imong ege, sigwin mo ingduemi, inunes sa atako, inunes sa atako. Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatayan at paman nyo bilang may biyaning anak mo, naramya kaya kaiting tinapay ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yatu, ban may ganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatad ming pepainawan at maninayang subling niye, ading sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimal mong kaburian. King kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Manalang tamit mong kapaniligan na lugod king ipa, karing amanong tiruning Ginoo kay katamo.
Tigabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kayakang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, naninglabin mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mi ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Timi kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan, ning yato. Noon tamang makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginuwag matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga ngalan mo, kumaya.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingkay kang balayan, at kapamilatan direting misteryo, ingkay kaming pangakabus, idala mo kay sana, king ligaya, ning pamanyubling miye. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Paganaka mo po, alata pa mong misa, kempong Lunis, ang po pong Martis. So, Lunis, ang pong Martis. Mag-annual updating kayo po, pero ang gayang Webis, pero okay na akong Miyerkules. Okay na po yung Miyerkules. So, ala pong misang Lunis, ang po pang Martis. Pakikay po, pakisabi po ka rin kaya katang classmates, ken daily mass. Okay. Ang ginuman natilya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may yari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran tayong Diyos at kaparang tao, Alleluia, Alleluia. Salamat, King Diyos, Alleluia, Alleluia. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan po.